ublay sa sisian pat ipi baro aki nong snap. Kalong kajing kemen ke bekra yang ngawangan pilihan sopai ipi sa sisian pat sakani ka series ha kabangini keren nagaktin kajong ublay. Menta kasngi akwa banya samat pi akawi ka subject. Kabadon kam yang ngi bangin tip. Kata ka subject kadai ki bom ngai hau Moses bat hakinong ya tulupa kim ngai ya ujisu. Kata kadai ka subject kabangan ya sam bat pi hakani klip mat. Batong ini dua show ini sedang. Try belajar ngi bahab neng tu isen ayangi bat tu keren hangi. Pendap ingi dok mensimo ku jomi. Bakajing start kajing champagne jomi kan room. Hangi iwe ki besngap. Bangin tip bat ngin itu eme ublay kampa. Haka kerteng ujisu ngaduai. Amen. Ngan yalamnya pi syakawai kajing itu kana. Kebana kaktin kajong ublay. Bakata kajing itu kana keba ujisu yato kadai ka parshi. Bakata ka parshi kebangin la ban syam no Lukas kalonong ka bakat real. Nadu ka bakat kendai ter. Kajing itu kana kadai syapang jong Lazarus bat urius pa. Ngan pulih nagaktin kajong ublay ban longkum kajing itu kana ba pinsyai nagidekat ter kana mangintip ka ai ka ba ke Bible ke keren. Kedekat ke bakat kendai ngan sedang. Teladon way ubreus pa. Bat ula cukup daki jan saub to bat jan linen bani. Udale pahu aru hala kesngi. Ubreus pa ule pahu hala kesngi. Ladon ru way unong krong ubakerteng ula saros. Ubalatap daki tok jau. Ya ubalaju bu haka kerdop jong uta. Kabamut ka kerdop jong uta urius pa. Ba uta ula saros nunong krong. Udon man lagasngi. Kadakar ka baarfuay. Bad ubalaju sngew kwa ban penkedangi lade na kilengkot langkai ki balaju hap na ka me jong uta urius pa. Shisha wat ki ksew. Kila juwan jelia no ya kitok jauh jong u. Tapi perkat bah kalong kaba sengau kenjing. Kam sengau tenat ba ubreu ubad krong udon haka kerdop. Haka kerdop jong utau boriu spa. Bat bagi kesauru kiwan jelia ya kitok jauh jong u. Na tak kedau kini kadai ke parsi. Kawapan i bakat no une Lazarus ulong baduk bat ubashem lanot bat ubashem kordet. Hendrai ka ai kijing dai hane babu pat bat borus pa kalong nakini gidau ngine pai chuchu khot ba arfuar. Te kala jia ba uta unong krong ulayap no. Bat balaba no ya udaki angel syaka syadem u Abraham. Uta ubarius paru ulayap no de bat latep yau. Kani rekat ke tu engi bu uta Lazarus ubaduk bersem jenjar bersem lanot ubat tangan man kapor ulayap no. Barabalayap laba yau daki angel syaka syadem jong Abraham. Bat uni ubarus paru ulayap no de bat latep yau. Idan bon ki Kristan ki berkat ba uni Lazarus ulalet shabneng ki ong ulalet shabneng na markat khat ke babut kaya to yangi syapang jong urus pa te bon ki Kristan ki ngai ba Lazarus ulet shabneng bat ki batay ya gani ka parsi bakalong sisya kum kata ka bajia sisya kabakot haka interpretation ka literal interpretation. Henry nga kwa banyato ifi bakani kamday ka jingeto khana ka bajesha mereka ka parsi ba ujisu ukwa banhikai yaki parisi yaki daw katukan yaki daw ke bakongsan. Hato kalong sisya ba utaw Lazarus ulit siya banay kumbaki beriu ki prakat. Henry ka Bible ngitip hang ne ka ong ba Lazarus laba ya uba daki angel syaka syadem
jong Abraham. Habalaba eu syaka syadem jong Abraham ngaku aban ong ba Abraham day ka beneng. Bat kat kum ke Bible ngimla aban pensisya bau Abraham ula don ha beneng. Ndai ngidon ki bangitep kum Elijah kum Moses kila don syabneng. Kat to kan gi weipat. Henry ke jing kali kalong syaka syadem Abraham kalong ka wei na ki jing kali ki bangi depan bo. Balai ong syadem Abraham. Hato Abraham he katno kat baula ban kedup ia uta ula saros hasyadem jongo. Balada ula ban kedup ya la se ula ban kedup sibun kibreu. Tekatno ki jing he jong kata syadem Abraham. Tika niru kadai ka farsi ba syadem Abraham kam theo ya ka syadem sisa jong Abraham. Berkam theo ru ya ka beneng. Ka syadem Abraham ngide masngoto Abraham ulong kupa jong ka jinget. Baria ula nyeu kum ubriu ba kong san jong ublay. Ukpa jong ka jinget. Ya ka balada da nyeu kerteng ru ya haki Hebrew. Kalau nang bakar wai. Bat haba ong ba ulas ros la rayu ka syadem Abraham kamut ula don rengkat bala nyeu rengkat ya kum uta uriu ngai. Ubadon rengkat ubadon bentalang bat uta Abraham. Omday kabeneng. Omday haka syadem basisa. Andai kadai kajing don rengkat lam bat kajing nyeu no ya kum uta uriu ngai. Rengkat lam bat uta Abraham. Rengkat baki wei pat. Lukas kalau nak makan reu kat ba arfuar kong. Utarus paru ulayap no de. Balateb eu. Dalateb eu te kajing keli kalong shano ulai kat ke babut ke batai gini. Kong te hadu jok ulak khmet. Lateb no ya uta urus pa bat hadu jok ulak khmet ya laki khmat. Haba ulong haga jingker det bat ulayu iyo Abraham na jengai bat ya Lazarus haka syadem jong Sengap hang ni ngi sengau ba kani kani ke dekat ke yato ngi kadi ke parsi bu jisu bu ong ha ka du jok ulak khmet ya lagi khmat mano ha du jok urus pa tik imat kepada kerandai rek hang ni ba une urus pa ulai sadu jok kat ba Lazarus ulai saka syadem Abraham. Nang tau pe je laki khmat haka jingkur det badu layu yau Abraham na jengai bad yau Lazarus haka syadem jongu. Ajing kli galong kane. Uyu na jengai kajing kli galong. Kat no jengai kani khmat jangi kala bani pi bila bani jengai kat no sisa ladang isim hakata kajing batai kumbaka kalong. Kat no jengai pila bani sisa ya ubriu batum ya we pat ubriu. Kalong ka ba ba pin ong ba ula ba pila bani kilometer. Bani sisa hi kanong maksimum ars pa meter. Ba pila bani isai ya uta ubriu bantum ya we pat. Dikini kalong kawin na kijingkali ka papiawan bo. Hato kalong kumta. Bakata ka beneng. Bakata ka rujok. Kia jan kata. Bala banyu nang ta susu. Habangin pe ya kini kajing jan. Kanon kajing keliru. Kumno bahak tu jok. Lara kibriu ki ong bakalong ka du jok siya ba ulay juta urus pa. Ngini demas tu baka du jok kat kum ka Bible kadai ka baklang na kading. Lara kadon ke jingi janan do kata ka beneng. Tele se yo ka kemding lang kata ka beneng ru. Namar ka dujok te ka bahe ba kading. Handai akwa ban yetu epi ba ka tien dujok hane. Kamut jing jenjar, jing kordet, ka jing pisa, ka jing leng Kamdai ka dujok ding. Namar ba ka dujok ding kampat donnya mentah. Bat kadu jok ding kandai tang hakata kasin kaba ujisu un pen
duk pendam no untang no ya ke perthei barok kawe ya ke pop ya ke jingyap yo syaitan bagi angel bebomman bagi giriu bomman barok kata khot ke dujok ding don bun ki breu ki berkat baka dujok kala don lepa don bun ki Kristen ki breu ki ong ol don ke dujok syati sapa orang eu jong ke kendau menu be tu e pi kata na ei ke pila ban syam ha ka tin jong blai baka dujok ka dan ni hasleu kendau dan kiba ang ngala yo sngew badan ka jingya perta ka jingya yam. Ke Bible kam ju don hang no ka dekat ka ban ai jing kersan ya pi yangi barok kum ya kata. Ana ka jing hikai ka bakum ta ka wan ki breu ki balam ler. Bat ki breu ki bom don ya ka jing sisa bat ki bom tip hiru ya ka Bible. Tika ni ka du jok ka ba ni urus pa ulai kam dai ka du jok ding rai ka dai ka jing jenjar ka jing kordet kejing pisah, kejing lengah. Baka jing bom suk mensem. Pai ke dekat pat ke ba arsa kong. Te ula perta bat ula ong. Ong mano urus pa na dujok. Ula iyo Abraham ba ula saros usyong udah nak sadem Abraham. Te ula iyo urus pa te ula perta dekat kong. Bat ula ong kok pa Abraham. To isen yang tu paru yo Lazarus ba unwe ya ka kmut sinriati jong u haka ba unyo pen kreat yo tele jonga naba lapen kordit yanga hakane ke dujok ding hakini ke tele ding ka jing perta ka jong ruspa nang no na dujok aku awnya keli beng epi jing keli ningkong uong uklam ongkok pa Abraham to pa Lazarus wanai yang ngasih jok dan simok rai ong ekok pa Abraham to pa Lazarus ban shuwe tangi tidu benong te isim preti hai ban wan ra yang ban pen tengen yo salik jonga hakan ke jing kordet dar pikren ya kata kerjok ke baklut lara fi ong bo Lazarus ula ban we tang itai ban shuwe nang to ban wan ai no lara kam dei hi ke jaka ke beajan tang kumban ong no ar phuput tiket kani ke sendiri akti ke we takan jindar rengat no na ta ka dau kani kam dei ke basisha ke dei ke parsi ka theu ya ka we ke benta na ta ka dau habang ipe ya kani ke jing ong ban wara ka ban atang kamut sembrati kamut hang ne ya kanu handai kamut ya ka jingle isn beret namar sisa kamla banjia kamta banwan pen kreat yo tali janga ka bamut uni urus pa ukerpat ya Lazarus ya Abraham banwan ra jing ai ke bakendiat ya ka jing isn ya uni urus pa ubakurdit habang ipay pa kani ya kani kamat kanu jengai pipila bani keren berui berubreu ban pertahi bani keren ngatrai watang sanpau mitaru laksitom bani keren kajing jengai ban ong hadu sispa mitaru kalaham jengai bani keren naga basuk kabamud hane kadon kajing bakani kamdei kejing itu khana ka basishan ka parsi namar baka beneng ladaki ong kata ladaki briu ki ong baka kata ka jingle jong Lazarus beneng kata ladaka beneng baka dujok kalong ka jan natang kumba arpe oleh puput hadu bala bandaya keren kata kalong bumla long te hadu kanu jingai pubru laban keren hadu kanu jingai kata ka beneng baka dujok kani kadi kuwi jingkeli papilaban bo bakani ke jing itu khana kam dai ke basisha kadai ke parsi banya thu iki mat ki bangan sapen pi chua bangan chong ulukas kan reo ka khat barsan gong tiu Abraham ule thu akun to kan mau bami meladang melayo pediang iki ki babha ki jong me kumjuru ulas ros iki pesneo rei mentah hang ne ya ula pentengen ya mela pen kordet hang ni kadon kejing keren jong Abraham badya keren beruta urius pa Abraham nang no ngamtep
Nrai kibabun ki ong ka beneng, nrai ngamla ban menjur pi ba kalong ka beneng namar kam long kom ta. Namar omdon ba tip ba Abraham ula lej nem shabneng. Bat kamdon ke jing sakhi ke basisha. Habangin pay ya kene I kumakadon ke jing ekren ke bayajan. Ong Abraham om kum ta akhon. Namar mila imbaha mila yo ek babha mansua. Nrai yami hang tu lapan kordet. Ulah saras padu im jenjar. Ban mentai ulah pentengen hang ne. Kata ka dia ke jing ekren. Kabamud hang ne. Wong kumno melayo ya ki ai ki babha nrai ulas ros yo ek basne kabamut kumbame khalam le isn ai kumta onom isn ai yame kamut kajing temu ka jong kani ka tien ka u Abraham Quran kabamut ba uji suhi bu ya kanuksa bu ek farsi usna ma u ya gani ka farsi usna uji su Chris wong kumba mem khamle isn ai au tau Lazarus kumtar onom isn ai me ya menta kapor kumba mela me khlam ai watang kijing bam ki baham na kami jong me ban pengkenang heu kumtaru onom ai me wat sijau ru itai ha katli jong me ban penjak sliang kalong ha kata ka jing e namar balai kadon ka kam kadon ka jing e ka bakrau Kadang ba penriu ka ongkom ni nalor kini baro ru putet labu skem ya ka karai ka bakrau karai ka bakrau hapreng jongi bat jongpi bakom ta ki bakwa ban lej sa siliang nang ne sapi kinomla lem ne kitu ki banang nang to kimla banwan sa siliang sangi kadon ka jinga keren hapreng jong Abraham bat urus pa kebawan ra yang ya kata kajing keli bahadu kat nu kata kajing jan kata kedujok ba kabneng lani kata kedujok ka sadem Abraham nrai kamlong kumta kumangi perkat te hang ni pat kadon kajing jubab ka basisha ka ong nang to sane lara kadaisha kata kedujok lara desha kata kabneng nang to sane onam la ban ya don kajing ade phimla wan sane ngimla le chato kata kade kajing keren kabadon kabamud hang ne don kajing penyakhlat kabajunom bar om don syu kajing yele bha mar kaliang balai om don syu kajing yadei kabapila ban lei ei pasau om don syu ru kalat ya phi ban gala kabasan om don jing kentiap jaka bangala ban lei satu pila ban wan sane om don kum kata lakut kamut kalat jong kajing isnai kalakut harakhat bar phnya wa fra ka kren gani nga kwa ban shan juri gani kumangal ong pi ka subject uteu la ong habakumta ong ne urus pa na rujok ong uteu la ong habakumta nga karpat ya me kokpa bamen pha ya u shaying ukpa jonga na bangadon sangut kipara ban unyo maham yaki bayo kiru kinwan poi syakane ke jaka kajing kurdet ong nurus pa kentu yo Abraham kerpat yo Abraham ong kok pa Abraham pa itu Lazarus bun le siang jonga namar hiang jonga ngadon sangut kita kipara ngasep ting boyo ki poi hagane jaka jong kajing kurdet ong nurus pa kajing sengulong concern yung torus pa kabisar kainday namta kita ki para nrai hatu ka baudang lesson ong no hatu long concern kani gade gwi jing kayangi ka baki bru gidang ngim ju kuslai nakil ayap ngisang maniaro ngisang banis sengulong concern yaki so sengudon kajing sengau yaki don kajing karkhat barf khandai ko kejubab kawan kumne na Abraham Henry Abraham ula ong kidon ya Moses bad ya kinong ya tu lupa ai kin sneu ya ki ken kini gidi kentin ki ba ujisu tau usnai ka parshi bad kini ki kentin ki wan na ujisu hi ba ong ba tau Abraham penlong da Abraham man keren ka ba kini kentin jisa
Kita kentien jong Jesus Christ ban hikai ya ki parisi ya ki kato kat ne ki mat ki badan kam mangan sapan ia pia dia. Ong u Jesus Christ bo Abraham ong ki don yo Moses. But ya ki nong ya tu lupa ai kin sngew ya ki keng. Kacing kali kalong balai upa ban sengap yo Moses. But ya ki nong ya tu lupa. Balai upa ban sengap ya upa sengap ya ki. Kidegi ai. Ning ko nge ngide bantep ba u Jisu hakapor budang dana pertai u ya tu ya kani ka parsi. Berkani ke jak kapor ke ba udang dana ka pertai kalong kebala slam bha hadin yang Moses kalong hadu ke Masih jar sanspa snem tam nadu u Moses hadu u Jesus Christ si hajar sanspa bakadon ka jingya pher jong kapor ti balai bu Moses boleh bu Jisu upha ong tos ngap yu Abraham sengap ikino itu lupa. Tapi peji ikino itu lupa. Nadu hadu umalakhiru uno itu lupa minor ubakadu tam jong ke testament ke barim. Ulayap lakum basaus pa snem tam sans pa snem. Shua yu Jisu unka. Te kumno u Jisu u refer bu kren syau Abraham Wong bo ota Abraham pa ya u ta urus pa ban ong kidon ya u Moses kidon ini tu lupa. Beli pa asata. Aku abane tu efi kani kowe. Ka ai ke jingmut jang kani. Kani ke jingmut ke basisha. Ka theu ya kani ke Bible baru kowe. Kani ke tin ke jang ublai. Balai. Kumno kala man long ya kata. U Jisu u kedau ya une urus pa ban ong kito ki para jong mesan ngot kidon ya ka Bible ai kin sngew yaki am de shu ban le shu tau o Moses ma udah la de biap kumnon sngew kumno pila ban pen sisa kani ngakwa ban tu pi de pia ban sngew tikana badai Moses ubalong nong tho uban kong ya ka Bible baru toru igi santli ki kitab ya ki bakot ika ka Torah lani ki Pentateuch ka bakentob igi santli ki kitab ak Bible Genesis, Exodus, Leviticus, jingkhen ba Deuteronomy to Moses dekat kitne ki kitab ki dona kak tin jong blai nang ta shu omne tang omta baki wei pat kinong to kibabun kibangi khot ki major prophets lani kinong itul pa bakrao bad kinong itul pa barit kinong itul pa bakrao kum Jeremiah Daniel Ezekiel Isaiah bad kiwei pa bangi pet pat kinong itul pa barit kum Jonah Hosea jong Mika bad kiwei kiningi khot ki minor prophet te kapa mot hang ne ba u Jisu ba u kdao shau tau Abraham bu yutu yu Lazarus wong khom ni ai kin pule ya ka testament ke barim nadu Genesis hadu Malachi hang ta ken kin salaj na kadujok namar ba kata kadujok ding kata kajing kajing jenjar kanuan ba kadujok ke basisar kanuan la kibriu ki kentaj ya ka testament ke barim Namaru Jisu ukdeu bait sakani. Barung ai kin sngap iyaki. Kaba mudang ne ke Bible baru kawe. Ngi Kristan ki bamenta ngi snyo sarong ba ngi ong ngidon ke testament batmai ban ngi la ibeng ban ngi nyau beng ru ya ke testament ke barim. Bakata kajing nyau beng ba kajing ibeng ge jongi ke wan ra ya kajing ke bakrau kata-kata. Kabamut ngim ngai chu ha ke Bible. Bat ki bambun menta ki breu ki persang ru ban pen kela ya ke Bible. Bat ban le kat kum kamon kat kum kajing sngew bat kajing ngai jongki. Kidon kajing temu ban pen kela ya ke Bible. Ya ke bangan sawan ra ru ha kimit ki ban sawan. Ke Bible berok kawe. Lukas kan reu rekat pada ke balai peu. Ingin pulih terter gitu dekat. Uteu laong.
urus pa lo ong na du jok. Om kum ta ku pa Abraham. Om kum ta. Ong Abraham kidon yo Moses ba kinong tulpa ai kin snap ekikeng. Henry uniu urus pa ong om kum ta ku pa Abraham. Henry lada uwei na kinong yap unlet saki kinsa kala ka pamot. Lada uwei na kinong yap unlet saki kinsa kala ka pamot. Kay ka jubab ko bangiyo hang ne. Abraham le tuti hau. Lada kim snap yau Moses bat ya kinong yatulpa. Kinam ngait ru wat lada mi pat uwei na kinong yap. Ngakwa ban ya tu ya pi ba uwei na kinong yap ubala mi pat datang u Jesus Christ hiken. Kabamut hang ni lada kim ngait yau Moses, kim ngait ya kinong yatulpa. Kim pediang yau Moses ya kijing to jong u ba di kijing to jong kinong yatulpa. Kinam ngait ru yau Jesus Christ ubala mi pat. Kinam ngait. Nak terkadang masong kibam ngait yau Moses. Kibam ngait ikinong itu lupa. Kim ngait hiru yau Jesus. But kim day hiru ki Krista. Hadu kata kalong kabae. Namaru Jesus keren. Ya kan ka parsi. Upo dakum ba Abraham keren. Wong lada kim snap yau Moses ba ikinong itu lupa. Kinam ngait wala da mi pat way na kinong yap. Kabamut kinam ngait ru yau Jesus. Namaru Jesus lada biu ilup mai lada ba unsayap. But ba unsamipat. But yau Jesus bala sanaf na kini ki jiu ki parisi ki klam ngait. Dara ki klam ngait ki sanaf na what onda lami pat ru kinam ngait yau. Kata ka de ki jingmut yang kani ka parsi. Kabamut ka theo ru yang aya pi. Bangi ngihap ban ngait ki jing tho jang Moses ban pediang. Ban pediang ru ya ki jing tho jong kinong itu lupa kabamut namar kine ki kedau ya Jesus Christ ki keren sapang Jesus Christ. Datang Jesus ubelami pat. Dakabor jong uhi hoi don bun ki belami pat. Kum Lazarus penmi pat Jesus. Kum ke khunu Jairus penmi pat Jesus. Hendak kini ki breu. Hendak bangi keren sapang ubelami pat na ki bayap. Kakerantang sapang jong ujisu ubami pat dalade. Kani kamot lada pim ngait ya Moses badi kinong itu lupa pinam ngait ya ujisu ubalami pat. Hang ni ujisu kedau baik-baik. Seki jiu badi ki Farisi dakabashai namar balai. Kumbakim ngait ha ujisu ubadang don rengkat lambat ki kinam ngait ru ya utau ujisu ubalami pat. Nagi bayam kinam ngai khat bas ya anis san glanong khat bas au penreu ban pas kem ya gani ban pas kem ya gani aku ban kran yo anis san glanong khat bas au penreu nama la da pilang ngai hau Moses pindang ngai hangaru namar uta utho sapang jonga ong Jesus Christ ukdawi Farisi wong lar pinget ya Moses ong Jesus de kranshai ong mangau bemudui pi hokpa rai de Moses hikenyo bemudui pi nama lar pilanget ya Moses pindanget hangaru nama Moses utho sapang jonga Jesus kranshai kedar ya kane balai khat basau punyo gong rai la da pinget ya ki jingtho jong u kumno pinget ya ki tien jonga ka testament ka bathmai baro kawai ka source lani ka tanrai jong ka de Jesus Christ ka bamut la da pim ngai ik jing tho jong Moses pim ngai ik jing tho jong kinong tholopa ka batikna ka long pinam ngai ik tien jonga ka bamut pinam ngai ya ka testament ka bathmai pinam ngai namar ka testament ka bathmai kamla ban yeng tang la di klam ladon ka testament ka barem ka jing kalong kane ki Jew but ki Pharisee ki ngai how Moses but kim ngai yau Jesus ki ngai yau Moses tama kim ngai yau Jesus tapet bha ka jing pat ka ba ya prasha ne ki Kristan ki ba menta kim ngai yau Moses kim ngai ikinong itu rupa ndai ki ngai yau Jesus kat ba ka jing dawa ka jong Jesus Christ on la da pim ngai ya ki jing tho Moses
Pim ngai janga. Tersenungin lek. Babun penenjongi Kristen ngas ngau sarong ngi ong ba. Labiang kata semen batamai. Ngis ngau sarong labiang tangu Jisu. Labiang tang kajingai jango. Kat bangim tip ka ka ba Jisu ukwa udawana nga manapi ban le. Kajingai te kangai. Ka kajing le kam dan. Ngi ong bangim dan kam show yo Moses. Ngim dan kam show ko testament ke barem. Ban ngilaju ong rubun sin baki jing tha jong Moses ki hukum jong Moses baro lasa na puna. Ngi sia keren bat phi kata. Hatu galong ta. Na ta kado galong ke badan kam yang ai phi bamenta ka jing khot ka jong Jesus Christ singi. Kalong ya phi baro bat yang nga. Lada ngi kwa ban ngai ha Jesus Christ ngi ban ngai yo jing tha jong Moses ngin pediang yaki bat ngin pediang ru. Ya ki jing tho jong ngin chulupa ke bamut bangin pediang ya ke testament barem baro kawai. Bat ngin pediang ru ya ke testament ke batmai baro kawai. Baka Bible baro kawai na Genesis haru jing patpau kalong kawai ke Bible. Lukas kan reu life way wong. Ulai tu te la kim sngap yu Moses. Bari kinong chulupa keren yang ngai fi mentah kum ki Kristen. La kim sngap yu Moses bari kinong chulupa. Kinom ngai ru yang Kinom ngai ru yu Jisu o balami pat na ginong yap. Kado kata kada kejing ke bakra. Ngaku ban keli pi. Kejing keli jo bangan syong long. Hatu ka beneng berkadu jok kia jan mo bahamo. Hadu bandala ban ya keren bat ban yo i. Tingin ya pet kejubab ka ong kam long opta. Kejing itu kana kalong tangka parsi bakam de ka bejia sisa. Kane ka parsi pat ka ba Jisu ikai. Kadai kalong ban hikai ya ki Farisi bar ban hikai yang awat ya pi ya kini ki mat ki bakong san nengkong ban long ki bale esbun ya ki baduk baar banom le pahu penlut put penlut sbai klem da don jingis ya ki wepat ki badon kam balai ban long ki ba isen ban kner ka ti jong ka jingerap jong pi jongi basau kasadem Abraham kam dei ka beneng. Ngaladap keren. Kam dei ka beneng. Kadai ki jing nyeo kum wei na ki riu ngai. Rengkat bodo Abraham. Kam dei ka du jok ding. Ke ba uta ulas ros. Uta urus pa ulek. Namar kata ka du jok ding kampat don. Kan sawan. Keban riu. Ulas ros uklam lek sa beneng. Kelem lek sa beneng ke Bible kelem ong sa beneng ong sadem Abraham. Bat utarus pa aru uklam lek nyeru sa dujok. Nomor 4 don dujok. Kadai nang parsi ke jing jenjar jing kordet. Kebah pra. Kebeneng berka dujok. Kebasisa kamla ban ya don lang hajan. Kebeneng kan yaine bom jukot. Kedujok kan ing kat ban lut kita kijing thang baro kan salib no. Keniru kuwe ke subjek kabangin saya banyak keren. Bakandai. On don jing ya keren syu apa deng kibriu ki bana dujok bat habeneng. On don syu ke communication. Don syu jing ya keren. Basipeu. Unong pop bat uru khut kim la syu ban ya yo iwe. Lapen ya klat yaki. Bakhat we. Kabneng kamlong kajaka kabangin kan mau iki barim. Namar lada kan mau iki barim kanan kajing ngosi kanan kajing pipe note. Namar ka kamat bakhat ar kong kabneng kalong kajaka jong kajing suk kajing kemen. Lembadu Chris ubau blay unong pen jongi om tang hasadem Abraham. Kabneng kalong kata. Kajaka jong kajing suk kajing kemen. Kabaki berimbero kilalet no. Kabakhala. Kehikai yang iki Kristen kiba mentah. Balada ngim ngai jau Moses badi kinong itul pabaro nginam long ki Kristen lani kiriu ngai hau Jesus Christ. Ngim long. Bad ka jingken tu kalong kani. Ya baro Kristen. Ban ngai bad ban pediang ya ke Bible baro kawai. Kabakentop ya ke testament barim. Kabakentop ya ke testament batmai. Ke jingken tu kalong kata. Bat
kejing tu galong yang ngi Kristen baro wat nyau ben ya Moses wat nyau ben ni kejing tho jang u namar om dai ba u tho ma u kum u bre on re kejing betha kalong na u Jesus Christi u balong u ble jang ka bane na ta da u Jesus ong u Moses u tho syapang jonga ngakerpat yang ngi baro ki Kristen wat nyau ben wat i ben wat kan taj ki jing tho jong u Moses wat kan taj ki jing tho jong kinoi tulupa namar dai hang ta bangis ngotu sha spang u Jisu ulong ubalong ublay u nong suspa jong ab jong pi pediang ke Bible pediang ye baro ke Bible ka kran hang ta on pen im yangi lang bau Jesus Christ to blay on kerku ye pi baro